ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mahuli mama yuliasin Allah subhanahu wa ta'ala, masing-masing kita niyo magsyukur sa Allah subhanahu wa ta'ala sin amuin yusan niya kita niyo ibansin tiyawfiqan kita niyo nakatunay sin amunin sa bahayang piafardo sin Allah subhanahu wa ta'ala serta nikmat kabuhi masih biuskato sin Allah subhanahu wa ta'ala ini supaya ini syukuran fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man la yashkur nas la yashkur. Artinya supaya kita magsyukur ini dengan mga salagpo-lagpo nikmat amuin nikmat di ma bista wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bangyo bistahun nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala dun kinutar tanto na sadya di mawistah sumakawain kita nalawang taamuin mag-amal sadya kita fa Allah subhanahu wa ta'ala supaya madawhatin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi kaya nasabot sin kita niyo di mabahiyaon at kuba na yabutan sin mayroon ilaw intapik sin kita niyo amunahin deng hamanga ko mahalal atawakan di mahalal indugo sin amuin sabarang manusia muslim buat malainkan bang siya makahinang sinto barakala nasabot na tuyat to dengkan Abi Mas'ud jalidan sin Allah subhanahu wa ta'ala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. Artinya di maharus indugo sin hamuk manusia muslim yashhadu an la ilaha illallah nagsasahadat awayroon Tuhan mapatutsumbaon buat malingkanin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban long sin Rasul alaihi wasallam wa anni rasulullah in aku long na rasul sin Allah daak sin Allah subhanahu wa ta'ala illa bi'dathalath buat malingkan tu para kala uno yadto nasabot na to amun long ta pamis kayo na to sadya amun long na at-tayyibu zani wan nafsu bin nafs tariku lidini al-mufariqu al-jama'ah. Miabot kita niyo long ta pa hirmatu damil muslim amun long ta salasay sin kita niyo asa kadar long ta waktu sabab in waktu sin kita niyo maalum na aupo da tidak tulong ta amuin mapaluwag na tuod. So tagnan na to na hindi ha amuin sa lapu-lapu pakaradyaan mga temoda kami Islam in masin kita niyo amun nasabot sin kita niyo nakauna ito amun nyalraan inakama na to ini amun nakama Islam hati niya Islam sa kasajahitraan malingkat siya bang hiyati sin manusia yang parwin ang pagkaradyaan niya yaw inaamuin pagkaradyaan sin akama niya yaw bangadya lang tain manusia amun wayroon na miyaka da isusung na sa miyaka da Quran iban sin hadith tartanto yan di na siya malaw sabab ununo pagkaradyaan yan laan na magtuoy fa Allah subhanahu wa ta'ala diayan sumagawa ako din ang mga ini usapan si manusia muslim lang ta nagbubulal sumagawa na in kakahinang
amon long ta pangmukita-kita na wayron dahin doon inamuin pagtakon long ta halga sin agam. Sebab may ta uno-unuin maka suod papikilan niya magtuloy niya lungturan. Wayro na yung pagpikil, wayro na mundong na inyaon ikaharap ka kung magtawbat ka kung Allah subhanahu wa ta'ala. Kunal na sa ato, sumakawa. Uno, di ko siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, siksaon ka. Hangkan, in-aga masing kita niyo, bihitaan, in Rasul alaihi salatu wassalam unusiya. Kaya para sin Allah subhanahu wa ta'ala, magpakuyag sadya, rusulan, mubashirin wa mundhirin. Yalla yakuna linnasi hujjatun ala Allah ba'da rusul. In mga karasulan, in Rasul alaihi salatu wassalam, in siya ini magpakuyag sadya mga mga beriman, mga sila amuin timatay ma'tiyaw-fikan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga muslim. Timutunay sin kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mundhirin iban sin magda'wa, magbaita amano siya isab, magpabuka sin adab. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala ma'lum. In Allah Ta'ala syadidul iqab. Bang makasiksa landu mapangsan. Sumagawa amon long taysab ini kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila amuin nagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala magtawbat uno. Amon long tapon lang matutuon. Ang kanini long ta mga tayo modara may Islam masabot na tuin amuin topic ini. Sebab aun day nga mga manusia kikita sin kita niyo gaan nila in pakaradyan niyo. Uno yan. Sebab sin nag-amuin pagdawon si mga Arab amuin al-fakhar bil ansar. Amuin nagbansag sin bangsa. Long na imbangsa na mo ini maiso. Imbangsa na mo ini kabukaan. Nga sabab yaon wayron bukaon niya. Yung mga manusia biya ini jahil. Mga manusia biya ini jahil. Sebab para kala dakula hapangatod nila yaon sibi-sibi. Sibi-sibi. Biya na sinasabot sing kita niyo amuin napas atawakan ini ginhawa paran si manusia punuon patayon hawayrun kasapunalan dahin may tayo akamasing kita niyo may tayo Rasul alaihi salatu wassalam na may tasimbiyain sabab mahalal siya yaon bunuon kunin sabab asupaya mapalihala sing kita niyo in kamaruhan sin Muslim sin Islam bangsad jay ni mga umat Islam kaya patindog in amun to dahil nga mga nasabot sing kita niyo ini 100% amun makatakit kita niyo wayroon naman siya makahinang simpakaradyaan amuin sa laggo-laggo pangkal fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin sa laggo-laggo dosa violate bangkya patindog inaamuin lang ta dahil nga mga at-taibuzani amun nasabot ta lecture 5 bayaw amun daing ha mga kababaihan nagkusog-kusog siya sinta ka ba na siya yat tumaharos bunuon niya to sinamuin bang timindugin agama Islam damikyan bunuon ni ginawabaran patayon damikyan amun magmufariqu lidini al-mufariq at tariqu lidini al-mufariq al-jama'a amuin uno tinggalan niya in agama niya sabab lang sin Rasul alaihi salatu wasallam baddala dinahu faqtulu isyusulong ni namin dahil sin agama niya amun agama Islam amun agama authorized ng Allah subhanahu wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allah al-Islam unato din agama ini amun agama Islam amun ini authorized ng Allah subhanahu wa ta'ala 'inda Allah al-Islam amun ini Islam lumawag paturo kaing pag-agamahan mo yan na authorized ng Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa kakitaan mo yung mga manusia hazaman sing kita ni wiyayaon simisiha kailo
Lima lawak po kayong pag-akamahan sebab sajasin amu inuno. Amun kahirupan sin dunia. Malawak kanin amun akhirat, malawak kanin amun laung ta'akaya. Uning ka maksuran unin hadap sin Allah Subhanahu wa taala. In Allah Subhanahu wa taala uno. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, liwahidun. Wala ako nung sinawad mo taala nagpapanjari ring hawang sa jin iban sa manusia ba't malingkan magun mag-ibadat ka ako amun maghambuk sila di man ako tuhi hangkanin Rasulullah SAW hawak tuhin manusia amuin namin dahi atawakan simya di nga akama ini papamuno sababin akama na tuhin mo kung siya ini paglango-lango akamay nila ng Allah Subhanahu wa ta'ala bukun sa inamun lang tapagpataas kuhan hadlaw qiyamah inmano siya timinduglaw na majana basiru wala nadhir wala kami lang na ya Allah kaya paratungan wairon di matong mereka mo basir magpakuyag iman si magpasampay wala yan di matong wala kami kaya paratungan na timindugin kataan umam kataan mga umat wairoon hangkanin ayat sin Allah Subhanahu wa taala at uno impagparasing karasulan iban sin mga nagpasampay unin kanila supaya sila kumarang ko wairoon wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin wala kami lang si mga kanabihan iban sin mga salafus salih Lawang sin Allah SWT biangkil niya kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mga sila kanabihan bi adahatin bisara. Wala kami namayo kan uno-uno. Pamasalukum alaihi min ajr dahil nga mga uno-uno na alta pangayon na mo supaya kami amuin magtasdi magkuan kanyo yan mag ini mang dahi magibadat sa Allah Subhanahu wa taala makad kamuka ko wayroon. In ajriya sumagawa in pahala ko in tutungbasan ko dengan Allah Subhanahu wa taala biyahayan mga tayo muda ka Islam in mga kanabihan magpakuyag magnasihat magpatungtum magpabuga sabab kaya tansin kita bangkaw nakaambit pahamuk muslim yaun hatiranan laung sin Ali Rasulullah SAW kan Ali lian yahdiyaka Allah rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am mangsadya mo laung na hamuk manusia kaya hidayatan na palsababan mo khairun laka min humurin ni'am labi pamarayaw tuwan dahil nga amuin iun mo na yung pinakamarayaw rin di dunya amuin hilil iganda kayo mo amun hilil sin Allah Subhanahu wa ta'ala kayo mo sumagawain niya tulong tana napikil sin kita amun lang takal na sin Allah Subhanahu wa ta'ala al-ikhlas amun tulos ikhlas kita nagdawa atawakan nagpatuntum supaya maambit mo na yun ikaw in ajar mo imansin siya si di ada sinamu hindi menguki bensin nanay nagbisaray bensin nang dongdong sabihin masing kita ini uno biana sin sabat ad-dinu an-nasihat masing kita ini pag nasihat hipag amun laung tapag salasay sin agama in Rasul alaihi salatu wassalam piaratungan doon nakaamuin Jibril alaihi salatu wassalam nagpasalupa supaya yat doon awak tuman minig yaso sin ini Umar Rasulullah SAW so yat tulong Allah Rasulullah alam fa innahu Jibril qal law sin Rasulullah SAW inyat tulong ni siyo Jibril yuallimukum amrin inyat tulong ni Jibril biaitaan kamu sin uno sin pakarajaan dunia pakarajaan sin amun agama sin kamu hanggang sa ini mamatay mo da kami Islam bang na to amun laung ta nahamparo marayaw ginagaman na to ini insyaallah Subhanahu wa ta'ala in nasar mata nasrullah kuno laung na inamun pardaw kanyan laung sin ini Allah Subhanahu ala inna nasrullahi qarib na to di inamun pardaw kanyan masuk na
Dumuha kita niyo Allah Subhanahu wa taala murah-murahan. Amun lang tapalan niyo ton sin Allah Subhanahu wa taala supaya amuin gumawgot na to din pag-agama. Biya na sin sabat na yung pag-agama sing kamatoran biya yaon na subay sa Jumaat. Sabab sin uno yadto. Sabab sing kalam masin iman. So man dyan mga tayo mga agama Islam in sumunod ini dengan mga topic sing kita niyo nasabot na tuyat yung ayat sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Adapun yung mga sila bunalto din ang biyan ng mga sila nagkufur. Fa Allah Subhanahu wa ta'ala nang himuting hayat sin Allah Subhanahu wa ta'ala imansin biuno sin sila in kanabihan nila hazaman yadto sin mga kanabihan na kauna rin nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagbunoon to ni mga kanabihan pagbunoon bang sila rin nakaamuan inisog si mga sila amuin si musulang haaramah kanabihan imagine mo kanabihan kau ko no Nabi Allah Zakaria no sampai anak ng mga riwayat bi ghairi haqq awayun kasabun nala nagpasampay sinaka biuno biyayan ng kahalan si mga manusia jahil ni mga sila ini mustahik tud sila ini makadauhat sin azab sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab lianggal nila in amun ayat sin Allah Subhanahu wa ta'ala in sila ini siabot sin Allah Subhanahu wa ta'ala supaya uno ini supaya kapamintangan sinuling zaman supaya kita niyo din na makahinang sinnahinang sin sila nakauna sabab uno biyayita sin Allah Subhanahu wa ta'ala mga sila ini halikusan nakalamot sila na nga amuin pagi azab punishment sin Allah Subhanahu wa ta'ala adlaw qiyam wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist damikyan sila yadto bukon paamon lang takanabihan aun panay nga mga amuin ini mga sila salih among mga ibon sin Allah Subhanahu wa ta'ala abdun salih bunuon nila amon lang ta mangdaaki bainang marayaw pagkaadilan bunuon nila yan puon in sila ini sundalo sila ini si mga iblis sundalo sila ini si mga iblis habiyaon zaman sing kita nyo ini biadahan aon nga mga manusia na iyong hakasan laman daakon pamamuno pakusukunin na mo inlong taakwan niya sabi sinamon jahil mga tayo muda kami Islam naunin niyan sin Allah Subhanahu wa ta'ala pakuya ka na sila sin uno azab sin Allah Subhanahu wa ta'ala damikyan ni mga sila yadto aw nga mga manusia law na magtawbat dako matanto mo tuan buhi pagkapunso matanto mo matay main pagtawbat mo yan sin Allah Subhanahu wa ta'ala sabab ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin imma nga sila nagwalat-wat biat tulong na matawad da amal ko lubuhon sin Allah Subhanahu wa ta'ala in amal nila to bang sila amuin nagkufur namuno nang lao sabab ingaton si kita yung mga umat Islam in Allah Subhanahu wa ta'ala biyawaitaan kita biyabandan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun in kami lang sila sa wala kami nang laob kaniyo sumo ginawa para yung liyawan niyo biyataan na ko sin Allah Subhanahu wa ta'ala pag-ibadat kau kako bang kau nag-ibadat sa Allah Subhanahu wa ta'ala aunhak mo sa Allah Subhanahu wa ta'ala amuin di kau azabun di kau siksaun sebab sino no di mo na ikaw sin daakan sin Allah Subhanahu wa ta'ala na in mga sila yadto nagkufur
amun nagdarasin amal nila basa lubun sin Allah Subhanahu wa taala batalun sarta wairun na maka tamang kanila ay siyusyo na amun long ta dahil hamanga barkanat atawakan kanabihan nabi umat ini tiap-tiap umam au yang kanila biara sebab intuhan Rabbul Alamin wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula in Allah Subhanahu wa taala bukunin kau na sin Allah Subhanahu wa taala maminsan na sa jasis yung kabayaan ni Allah Subhanahu wa taala adil tuan hindi katuon waktu na ini dahil nga mga manusia amun laong ta hati ko ba na doon naka ini manglawag to di sa batawakan hasabab sinamuin uno-uno na pakaradyaan na ini papason na bayan mayroon na amun kuwan minsan lang taong kaso bayan sumakawa in Allah Subhanahu wa ta'ala mayroon bangkaw nagmaksiat pa Allah Subhanahu wa ta'ala naghinang simpangkal amun syara liyang sin Allah Subhanahu wa ta'ala tanto ka yung mga kataan umat piarahan sila sa Allah Subhanahu wa ta'ala pag wala sila timayma matampalin ayat sin Allah Subhanahu wa ta'ala bukon ikaw na si Allah Subhanahu wa ta'ala amuin maminsan na nasadya siya sahingga uno hatta nab'atha rasulah sahingga kaparahan na mo karasulah zaman si kita niyo biyayaon na wayron na intuyo si mga sila amun long tari magbatilaw liyari na katibi-tibihan karedyohan magpasampay asakadar amuin kakausan inasil sing kita niyo rin di hal alom si masjid paglingkod-lingkuran sing kita niyo nakasing kita niyo mga kapangaan sing kita niyo fatwa ding mga sila ulama usalafa tawakan amuin aqidah sahihah hikapasaplag na tuyad to malago na yan malago mangdaak kawanak mo yan pagsambayang mo malago yan tayo isyusyo na inamuin katakinan mo sababin na kamasing kita yung adino na siya ha biyayan suray nga mga longta ini sila amun hiyaros nila inya wasin tayo mamud nila uni marawatsin sila la'nat iban sin dukal sin Allah Subhanahu wa ta'ala sarta tiyatagaman sila azab amun isyusyunin tiyuod niya biyuno in tayo mamud ni muslima wayrun kasabun nala afarman sin Allah Subhanahu wa ta'ala suratul nisa ayat kasaman tagto ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما سبحان الله لعنة tuan intiata kamahama nga sila ini amun himarus sinduko sintay mangud niya muslim kailo uno na niyarap po Allah Subhanahu wa ta'ala si mga biya ini pangkal dosa rakula pa Allah Subhanahu wa ta'ala isyusyo lang sintuhan Rabbul Alamin in namuno amun timang suksinya wasim bariman muta'ammidan hatpiag tuuran sin siya tiyon doon nakatiangdanan doon nakatimangdan si budatin doon sa nila sabab inuno inaksod ang mukda mag-ignyawa Tuhan kau ikan minyawa sa tema mo ando kayo nag-ibadat sa Allah Subhanahu wa ta'ala uno na isabong mo adlaw kaya hamang abi ini pakaradyaan malago sa ini mga tayo mga umat Islam sumagaw on nga mga manusia gagaan sin sila ini hangkan may ta kita ini amun laung ta hipatumtum ta atawakan bangkilon ta asubay nilang ta murah-murahan ni doa kisip kita ni Allah Subhanahu wa ta'ala murah-murahan ini ka tagahan kapupuan mapupo sing kita ni
In mga sila ini namuno hatay mangud nila mu'min, muslim, nag-ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Intong basin sila ini jahannam, narka. Aunda hindi katutan niyo makakaus. Amuin sunugunin lima lansok sa jayaw. Wayrun manusia makakaus. Wayrun. Biadin na nadab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innarka piyakari sin Allah subhanahu wa ta'ala padunya habuk persen. Juz'un min sab'ina. Amulaw na. Habuk na rin nga mga kapituan kuwan niya to. Piyag bagi-bagi ang pisap sin manusia da hindi. Insuga matutong na kumangitong kausin ko ang paso. Paso. Patayon sa jasam dunya ini amun law ta samsil ko magtoy manusia mamong ligaw. Biadinin azab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun azab mapangsan biadinin azab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kau tay mahmud muslim. Pagtawbat ko tub ila Allah. Pagtawbat ko fa Allah subhanahu wa ta'ala babayan pakaymo in pangumulan. Babayan pakaymo in ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala. In narka tiata kama ini aun timpunya maksiat demikian aunya tim sumakaw ini khalidan fiha salama-lama na kaurain doon Tuhan siksaun sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ghadiballahu alayhi. Nah, kau ni pun dugalan pakai min Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine ako nabuk manusia ang paghinangan ini nang kau biya ini lianggal min amun long ta ini policy niya nagbayulit kau maas mo siyunggod mo jural mo hanggang na mga zaman biyayaon na bunuun ni anak binasahon simpat binasahon bukun na day nga agama sabab sin miutas simiya na sila day nga agamis biyayan sabab sin dugal na biyadin ni Allah subhanahu wa ta'ala biyadin ni Allah subhanahu wa ta'ala bang diugalan isyo pa kailo tuan in maka dipin kayo mo isyo pa in maka ini syafa'a kayo makatabang kayo wayrun na hangkan magtawbat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala wa ghadiballahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima nabi anad kuatin niya takamahan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin azab amun sa lagu-lagu sabab ini demikian diatar ng sin Rasulullah alaihi salatu wassalam lamod siya ini nga mga amuin sab'u al-muhlikat al-mubiqat lamod siya ini amun dia akan sin Rasulullah alaihi wasallam amun paani pun in sabarang muslim nagbubulal amun nama raja Allah subhanahu wa ta'ala ijtanibu sab'ul mubiqat anib kamu layo kamu nga amuin pito mapangkal sa lagu-lagu dosa fa Allah subhanahu wa ta'ala nasampot din inuno wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq amun pagbunuh pag-ignyawa sinhabuok muslim patay mamut niya ihiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sumunod kita niyo maniyo-tiyo lang taang ni karwa amunain az-zina ba'da al-ihsan in zina amun lang ta ba'da al-ihsan ini ba'da ihsan amun tiyaon sila halal sakali on niya lang taring mga simod atawa kan sasat sin Allah sin syaitan bang nato amon sa marayson sabab sa inisin amuin kahinaan sin muslim kahinaan sin muslim amun wayroon himang parusin agama wayroon piaruliin
pamandu sin Islam hay siyo na sadya amuin kumawa padduman sabab sin limam mana in pag-iman. Di na rumungkay mga ulama hanggang sabihin sumato dahil mga init mga tayo modern na Islam pamintangan ini murah-murahan di kita nyo amuin makasudeng nga mga amun pianib ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala pianib sin Rasul alaihi salatu wassalam hanggang iyan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala wala taqrabu zina ayaw ko lang na sumuok sadya biya din na sabab inamuin sumuok min babil haula amuin di na kawiminam lumayo ko rin ang mga pakaradyaan ang biya mga subha biya long minyo biya maka delikado na layo kau sabab in mga hatiranan paglayo mo yaon makasiha kau rin ang mga kakahinan amun liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala liangan sin Rasul alaihi salatu wassalam. أجمع علماء المسلمين على أن حد الزاني الثيب الرجم حتى يموت وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية so in zina long takaina amuin halal nagtiyaon sa kali inihinang amuin pangkal Faros mo ta'ala nag-usog-usog bihayan amuin liabay na siya paghula-hula amun inintay nga mga ikar walang tama harus patayo biya nasin pag ittifaq si mga amuin nag-ijma yung mga ulama ul muslimin in jangkaan sin haddu zani taib among mga sila nasabot tayad to rajam at iniyain amuin pagpanish kanila ini pag-adab diha dunya ar-rajam tiluon simbako kalian ampa tiluon siya na isyu na sa parang muslim amoy makalabay dito timilo sahingga mapatay baha bangini na hinang sin mga muslim o pa ba habok din nga mga tao maghinang lang ta sin amon zina di na kita maripa at-thaib amon lang ta ini nakalabay na nagbana pag-uwas naghinang sinamunlong ta pangkal fawas mo na ta'ala wayrun na makainang may ta sabab sin environment sin kita niyo yayaon sabat ko hawasaman si biyayaon bukun na fitna guma ko rin nga bahay mo fitna ra doon ka walang bahay fitna ra may taalong bay fitna tuan bangkaw imukad na sin uno-uno na rin ha mga amuin hinam hijjatul sin mga sila amuin ma dual adaul Islam amuin kuntara sin Islam tantuhan na sadya nakasud na kau nakapagmaksiat na ka Allah subhanahu wa ta'ala hanggang kita ni uno ini namun sing kita ni ini supaya kita magbulazaman amuin tumutog kita bangkaw ha masjid tutog kau pamanay ko Allah subhanahu wa ta'ala pagtafakkur ko Allah subhanahu wa ta'ala amuin panumtum ko Allah subhanahu wa ta'ala sababin Allah subhanahu wa ta'ala unin baitan ya alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira ya kaum mga beriman panumtum kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala sin uno udhkurullaha dhikran kathira sin pagtumtum sa taod-taod ay nakamasin kita niyo maluhay laung ta magbasa ka Quran inggandahan day nun sin Quran mangkara harfan kitabil syusun nagbasa sin Abu Huruf nabi din pagsambayang mo yun pila huruf sadya yun subhanallah lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala makahangko nabi din di sa yan namundong ta ini
mabistain amun law ta ibadat sumakawa sumayra do inday dunin amun ikhlas man si mutaba'ah amun tulus ikhlas pa Allah Subhanahu wa taala bukon pa kita karena sin amun dumaw cirida sin Allah Subhanahu wa taala demikian uno hapangakad pa Allah Subhanahu wa taala iman sin uno para Rasul alaihi salatu wassalam iman sin mga ulama ussalaf sahabat biayat. So laulun ko magbasa Quran pagtasbih ko subhanallah alhamdulillah biayan suray doon manumtum ko sin amun kamatay wedi na ba indak busin ka paamboy alaw pakubulan nun rainin kuan jumatuka ko di nga sabab yan magmula sa makita niyo amuin gumaukot kita niyo raini ha duwid sin Allah Subhanahu wa ta'ala asal dasan dong tain mga ini di mga akuan dong tana di kita makakuan sin fitnah cuma kawa nasallahu salamu alaihi murah-murahan kita niyo taufikan sin Allah Subhanahu wa ta'ala in long ta waktu sin kita niyo masuk na kuanon na to dayat to nilayon sin kita niyo in Ma'iz ibn Ghamidiyah in sila ini Ma'iz amun usog nakahinang siya pa Allah Subhanahu wa ta'ala pangkal unin jimato azaman sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ghamidiyah unin ini daong ta adab din sin Allah Subhanahu wa ta'ala unin sila ini ba bang mga subulong ta in sila ini bangway nagbayta para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Allah Subhanahu wa ta'ala ampunon sila sumakawa kaw kuto di pangatayan sin sila hangkan mamarahin na yadto in amun laong sin ini kuan Sheikh ini Al-Maghamisi Salih Al-Maghamisi unin iyan niya hali kau rin mga magsuy-suy kau atawakan mamayta kau sabab in mga sila amuin tiabunan na sin Allah Subhanahu wa ta'ala pag-ubos nagpatampal sila inin amuin di na ampunon sin Allah Subhanahu wa ta'ala kullu ummati mu'afa illa al-mujahid ingkatan umat kulong sin Rasul alaihi wasallam aun kaampunan sin sila ini sumakawa di takay ngatin pwede pagampun sin Allah Subhanahu wa ta'ala adabun sila sabab na Allah Subhanahu wa ta'ala doon nakamuin yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha adabun sin Allah Subhanahu wa ta'ala isusunin kabayaannya demikian ampun sin Allah Subhanahu wa ta'ala kalasannya isusunin kabayaan sumakawa iyat tulong na amuin kataan sin umat ko aun kaampunan sila buat malingkan ang mga silauno mujahid amun nagpasaplak atin yan na may tasin maksiat niya nakahinang ako biya ini amun kabansakan kay mo tantuha amun yan in hatiranan di kau ampunon sin Allah Subhanahu wa ta'ala sabab in Allah Subhanahu wa ta'ala ini mana pun siya tapunan niya sumakawa annasu yafdah tumtumaya kau temod muslim manusia amuin mamukis sumakaway ng Allah ta'ala tabunan kau rin hariin dahil hamuin na inang mo yaon murah-murahan sa Allah Subhanahu wa ta'ala kapagpalikan singkitan niyo amuin masalasay singkitan niyo inji matukan Ma'iz ibn Ghamidiyah sumakawa ayawin kita niyo amuin bang aun dapat mag-ibadat kita niyo magpataod kita niyo sin ibadat sin kita niyo hari na kita niyo amun himinang pangkal amuin maksiat fa Allah Subhanahu wa ta'ala aqulu ma sami'tum wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa baraka alayhi wa sallama tasliman kathira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.